turabasuhuje inshuti mukurikiye Sincere Adult Official channel yanyu bagezeho amakuru hirya no hino agezweho harimo n'ayavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kana subscribe, like, share ukomeze kuryoherwa n'amakuru. Mu Burundi amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi yarenze inkombe abangamiye ubuzima bw'abantu babyegereye na bimwe mu bikoko byo muri parike y'ishyamba kimeza ya Rusizi birapfa. Byinshi byaragongwa mu mabarabara kubera kujya kuntu vayo ku mugoroba hatabona imodoka ziko zirarengana, imodoka zikabigonga ibindi bakabifata. Ku gihugu n'uruhombo runini cyane gose kuko iyi parike yaragenderwa n'abazungu. Abantu bagiye muri parike babibona mugabo gushika ubu abana bariko bararuka ubu ntari byo bazomenya. Abo ni bamwe mu banyagihugu b'Abarundi batuye ahegereye ishyamba kimeza rya Rusizi. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri Mozambique yatangaje burundu ko Daniel Chapo kandida w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu. Abarwanyi ba Kiyisilamu barwanira muri Burkina Faso baba barimo gukoresha mu ibanga ibice by'amajyaruguru ya Ghana. Abategetsi b'iki gihugu basa n'abatabibona. Hari ibimenyetso bishya bigaragaza ko Ubushinwa, Iran n'Uburusiya bishishikariye kongera gutoba amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Mozambique, komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje burundu kuri uyu wa kane ibyavuye mu matora yateje ibibazo byo ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa 10. Iyo komisiyo ivuga ko Daniel Chapo kandida w'ishyaka Frelimo watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Thomas Kamirinde. Frelimo yihariye ubutegetsi kuva mu 1975, ni ukuvuga Mozambique ikibona ubwigenge independence kuri Portugal yari yarayikolonije. Komisiyo y'amatora CNE mu magambo magufi yatangaje ko kandida wa Frelimo Daniel Chapo yegukanye amajwi 70.7%. Chapo w'imyaka 47 y'amavuko abaye perezida wa Mozambique wa mbere wavutse nyuma ya independence. Azimikwa mu mirimo ye mu kwa mbere gutaha. CNE ivuga kandi ko uwo bari bahanganye cyane mu matora Venancio Mondlane w'ishyaka Podemos yabonye amajwi 20.2%. Nyamara uyu ntahwema kuvuga ko amatora yibwe, yemeza ko ari we wayatsinze. Akoresheje imbuga nkoranyambaga ahamagarira abaturage kwigaragambya ari benshi cyane mu gihugu hose no kutagira ubwoba. Kuri we igihe kirageze kugira ngo rubanda bafate ubutegetsi kandi bahindure amateka y'igihugu. Impagarara muri aya matora yo muri Mozambique yaranzwe n'ubwicanyi budasobanutse. Urugero, ku wa gatandatu w'icyumweru gishize avoka wa kandida Venancio Mondlane witwa Elvino Dias yarishwe. Mondlane yemeza ko yazize inzego z'umutekano kandi ko ashobora kuzakurikiraho, ariko nta bimenyetso atanga. Naho indorerezi mpuzamahanga nazo zemeza ko amatora atari yisanzuye kandi ko atabaye mu mucyo nta makemwa. Ababikurikiranira hafi bavuga ko perezida mushya wa Mozambique Daniel Chapo azagumana ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cabo Delgado, aho bimwe mu bikorwa bashinzwe barinze umutekano w'umutungo kamere wa gaz na petroli. Abarwanyi ba Kiyisilamu barwanira muri Burkina Faso baba barimo gukoresha mu ibanga ibice by'amajyaruguru ya Ghana mu kubika intwaro n'ibikoresho harimo n'ibyo mu buvuzi kugira ngo babashe gukomeza ibitero byabo nk'inyeshyamba. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Mu batanze aya makuru harimo abashinzwe umutekano muri Ghana ndetse n'abadiplomate bo mu karere. Bavuze ko abategetsi ba Ghana basa nk'abirebera hirya mu gihe inyeshyamba zambuka ziva mu gihugu cy'abaturanyi cya Burkina Faso zijya guhunika ibiribwa, lisansi yemwe n'ibisasu biturika, ari nako bajyana bakomerekeye ku rugamba kuvurirwa mu bitaro. Cyakora bavuze ko ubwo buryo mu gihe kugeza ubu bwarinze Ghana ibitero bya Kiyisilamu bushobora gutuma abarwanyi bashinga imizi muri iki gihugu kandi bakaba bakwinjiza muri uwo mutwe bamwe mu bahejejwe inyuma bahasanzwe. Ghana isangiye umupaka wa kilometero 600 na Burkina Faso, igihugu cyabayindiriye inyeshyamba zahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi zavanye mu byabo ababarirwa muri za miliyoni.
nk'uko zimwe mu mpuguke zibivuga, izo nyeshyamba zahinduye akarere ka Saheli indiri y'iterabwoba ku isi, mu gihe imitwe ishyigikiye Al-Qaeda na leta ya Kisilamu yarushijeho kuboneka hirya no hino. Bitandukanye na Benin na Togo, Ghana nta gitero gikomeye yagabweho. Ambasaderi wa Ghana muri Burkina Faso Boniface Gambira Adabira yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko abarwanyi bifashishije imipaka itaririnzwe bihagije kandi ko babonye ko Ghana ari ahantu hatekanye. Gusa yahakanye amakuru yumvikanisha ko abayobozi baba baragiranye amasezerano abuza ubushotoranyi n'abajihadiste. Yavuze ko Ghana ikorana na Burkina Faso kugira ngo basuke hanze. Eugenia Mukankusi adukure muri Burkina Faso atujyane muri Espanye, aho polisi y'icyo gihugu yavuze ko yashenye umuhora bikekwa ko abimukira 70 b'abanyasiriya n'abanyarigeria binjiriyemo mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko bataye muri yombi abantu 3. Mu itangazo ryayo, polisi yavuze ko abimukira bishyuye agaco kambutsa abantu mu buryo bw'amagendu amadolari 10,800 buri wese ku ngendo mu twato duto tuva muri Algeria tujya muri Espanye. Yari imbere yo gukomeza urugendo rwerekeza mu bindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Iryo tangazo ryongeyeho ko ubwo bwato butigeze bufata ingamba z'umutekano mu bijyanye n'amazi cyangwa ibiribwa, bikaba byarateje akaga gakomeye ku buzima bw'abimukira ubwo ako gatsiko kakoreshaga urugomo ku batashoboye kwishyura ku gihe. Polisi yavuze ko abimukira bazahaye bikomeye mu mibereho mibi i Madrid no mu bice byegereye Toledo mbere yo gukomeza urugendo rujya muri Espanye no mu bindi bihugu by'Uburayi by'umwihariko mu Budage. Abategetsi bataye muri yombi abantu 3 mu gace ka Toledo, barimo umuyobozi w'iryo tsinda wafunzwe. Igitero cya Israeli cyahitanye abasirikare 3 ba Liban mu majyepfo y'icyo gihugu. Ibi bibaye mu gihe Ufaransa bwakiriye inama yo kwegeranya inkunga ku ngabo za leta ya Liban. Ubufaransa buvuga ko bumaze kwegeranya inkunga ingana na miliyari 1 y'amadolari. Eugenia Mukankusi arakomeza. Amakuru aturuka mu bashinzwe umutekano avuga ko abasirikare ba Liban bishwe ubwo barimo guhungisha abantu bakomeretse mu nkengero z'umudugudu wa Yatel mu majyepfo y'igihugu. Bishwe mu masaa 10:15 za mu gitondo ku isaha yo mu karere. Nta byahise bitangazwa kuri icyo gitero cy'ingabo za Israeli, mbere zari zaravuze ko zitarwanya ingabo za Liban. Aka gace ni kamwe mu turere two ku mupaka twakubiswe na Israeli mu bitero imaze mu kwezi byo kwihimura ku mutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran mu bushyamirane bwaturutse ku ntambara yo mu ntara ya Gaza. Mu gihe abantu barenga 2,500 biciwe muri Liban n'abarenga miliyoni bateshejwe ingo zabo nk'uko abayobozi ba Liban babitangaza, inama y'i Paris igamije gukusanya imfashanyo y'ubutabazi no gushyigikira ingabo za Liban. Minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Liban Najib Mikati yatangaje ko igihugu cye gishobora kohereza abasirikari 8,000 mu mugambi wo guhagarika imirwano, ariko asaba amahanga inkunga y'amafaranga n'imyitozo ya gisirikare. Umutwe wa Hezbollah wavuze ko abarwanyi bawo mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 basakiranye n'ingabo za Israeli ku mupaka wa Liban mu mujyi wa Aita al-Shab. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira live kuri wa3.radio@voa.com cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru arambuye. Mu Burundi amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi yarenze inkombe abangamiye ubuzima bw'abantu babyegereye. Akomeje kandi no kugira ingaruka ku binyabuzima byo mu ishyamba kimeza rya Rusizi, dore ko amaze guhitana inyamaswa nyinshi. Inkuru y'umunyamakuru Sylvain Ndayishimiye uri Kigali. Kuva amazi ya Tanganyika ndetse n'uruzi Rusizi atanguriye kuduga akabangamira ubuzima bw'abantu mu bice byegereye ikiyaga birimo Gatumba muri Mutimbuzi, n'ibyasize inyuma ibikoko byaba muri parike ya Rusizi. Muri iyo parike amazi yateye ishamba rya Rusizi ahari hasanzwe haba ibikoko bitandukanye, aho gushika n'ubu hari hakidengereye amazi nk'uko abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babyiboneye. Ibyo byatumye ibikoko bidakunda amazi bitabiromoka, ibindi birapfa nk'uko bivugwa n'abanyagihugu
abanyagihugu baho. Abo banyagihugu bahegereye babwiye abakunzi bacu ko ishamba cimeza rya Rusizi ari ishamba ryarangwamwo ibikoko bitandukanye byahora birabwa n'ingenzi ziturutse ahatandukanye zirimo n'abanyamahanga. Ugeze mu bwinjiriro ubona ibice bimwe bimwe byaratewe n'amazi birononekara, harimwo n'inyubako abakozi bahora bakoreramwo. Uyu munyagihugu abakunzi bacu basanze ahegereye ishamba cimeza rya Rusizi avuga ko kuva imyuzurira iteye ubwo ruhongore hari ibikoko batakibona. Byinshi byaravuyeyo nk'inzoka, impongo, ibihigwe, ibiki, ikintu cyose cyo ni koko cyose kiba muri park cyose cyarakoze ko n'uyu mwuzure. Ubu ntituzi iyo biri. Uyu munyagihugu avuga kandi ko hari ibikoko biboneye byapfuye bitumwe n'imyuzurira yateye ico kibanza. Byinshi byaragongwa mu mabarabara kubera kujya kuntu vayo ku mugoroba hatabona, imodoka ziko zirarengana, imodoka zikabigonga, ibindi bakabifata. Abanyeparke barabifashe bimwe babijana mu yandi maparke aharukiye nga mu gihugu cy'u Burundi. Kuvuga impongo, inzobe byose byarahunze bihungirana, byagenda bihunga bijipembe n'ibarabara. Bimwe twacanga byapfuye, ibindi byariwe n'imbwa. Abo banyagihugu bavuga ko ingenzi zahora zigendera ico kibanza zagabanutse kuko haza umwe. Ari uruhombo runini cyane gose. Twe duhomba ko kubera nitwe twabiproteja. None ubu nta n'ibyo digiproteja bihari ku gihugu. Ni uruhombo runini cyane gose kuko iyi parke yaragenderwa n'abazungu. Abantu bagiye muri parke babibona, abazungu baje bagiye bakabibona bakabifotora. Ikindi bashikiriza nuko abana babo hari ibikoko batazomenya. Basaba ko iryo shamba rifitiye akamaro kanini igihugu n'abene gihugu ko ryokingirwa ku buryo naho hoteli imyuzurira ingenzi zobandanya zihatemberera. None mubazo bimenya gute mu gihe ni parke batayikoze kugira ngo abana bacu bazomenyeshwe ko ngaha higeze kuba ibikoko, higeze kuba igikoko kanaka, inzoka kanaka, tunayimwereke ndetse mugabo gushika ubu abana bariko bararuka ubu ntari byo bazomenya. Ivyo biremezwa kandi n'abatware baho muri zone Gatumba. Umukuru wa zone Heja Mutoboke avuga ko imyuzurira yagize ingaruka mbi ku bikoko. Kubona twaciye tuzimurira hariya ku mbuzi yo mwuzurira kuzosubira kubibona si vuba, kandi n'ahantu bazitwaye n'ahantu hari ishamba ryagutse udashobora kubibona byoroshe. N'ingenzi zaza nyuma zigasiga n'amafaranga, igihugu kikaronka amadovize. Icokorwa ngo zitigwa hakaboneka n'ukungene hoterwayo ibiti na cyane birinda amazi. Aha kandi n'ubuyobozi bujejwe amashamba n'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ntibuhakana ko ibikoko biri muri iryo shamba byatewe n'amazi bigahungabana, birimo imvubu n'impongo. Nibitanga Samuel ni umuyobozi ajejwe iby'amashamba mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije mu bushikiranganje bw'ibidukikije. Uku niko abisigura kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ariko rero mu nyuma tumaze kubona yuko ziriko zirahungabana, twaciye tugerageza turazifata turazihungisha tuzishira mu kindi gice atamazi arimwo gifashe kubaho atangorana. Nibitanga Samuel umuyobozi mu kigo kijejwe amashamba avuga kandi ko hari kwarategurwa ibikorwa byo gutunganya ishamba cimeza rya Rusizi ku rwego rwo kuja barakira ingenzi ziza kugendera ico kibanza kizoba ari iciratiro. Mu mugambi Paseko hari ibikorwa bitari bike bigomba birangurirwe muri park ya Rusizi, na cyane kugira dutunganye neza ibikorwa byo kwakira ingenzi, aho hatekanyije no kubakwa inyubakwa zizotuma n'igihe amazi yoba yaharengeye ingenzi ishaka kubandanya ikabona ibyo yifuza. Ishamba cimeza rya Rusizi mu gice ca Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ryatewe n'amazi kuva mu mwaka wa 2021. Ayo mazi ava mu kiyaga ca Tanganyika n'uruzi Rusizi byose bikaba byunyugwa n'imvura igihe cose iguye ari nyinshi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali. Urwego mpuzamahanga rwashyiriweho imanza z'insigarira z'inkiko mpanabyaha rurirahiye mu Buholandi rwatangaje ko urugereko ruburanisha urubanza rw'umunyemari w'umunyarwanda Felicien Kabuga ruzaterana ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Abacamanza b'uru rugereko ruzafata icyemezo ku irekurwa rya Kabuga baravuga ko rugomba kumva impande zombi. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagirubusa. Umucamanza mukuru Lane Bonomi w'urwego rw'ibanze rw'urugereko mpuzamahanga rwashyiriyeho imanza z'insigara z'inkiko mpanabyaha yemeje indi tariki impande zirebwa n'urubanza rw'umunyemari w'umunyarwanda Felicien Kabuga zizongera guterana. Ni itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Biteganijwe ko inama nk'izo ziba buri mezi ane.
iya mbere yabaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, indi iba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu no ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Umucamanza Bonomi yibukije ko urugereko rw'ibanze ruburanisha Kabuga rwafashe ibyemezo bitashyizwe ahagaragara birebana n'ubusabe Kabuga yoherereje ibihugu bitandukanye abisaba kumwakira naramuka afunguwe by'agateganyo. Yasobanuye ko mu bihugu byose Kabuga yandikiye nta na kimwe cyari cyemera kuzamwakira. Umucamanza Bonomi yakomeje avuga ko muri raporo y'abaganga bigenga bashyizweho n'urukiko batanze ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka bemeza ko Felicien Kabuga atagishoboye kuburana cyangwa se kuburanishwa. Ikindi uyu mucamanza yasobanuye nuko mu gihe hazaba hasuzumwa irekurwa rya Felicien Kabuga, urugereko rw'ibanze rumuburanisha rukwiye kumva impande zombi ku kibazo cyose cyazamurwa muri urwo rubanza no ku kibazo icyo ari cyo cyose kirebana n'irekurwa rye. Umucamanza Bonomi yarangije avuga ko kubera imbaraga nkeze Felicien Kabuga ashobora gukurikirana ibivugwa ku buryo bw'ikoranabuhanga aramutse abyifuje. Felicien Kabuga utegereje icyemezo cy'urukiko cyo kumufungura afungiwe muri gereza y'umuryango w'abibumbye Irahe mu Buholande. Mu kwezi kwa munani mu mwaka w'2023 nibwo urwego rwasigaranye inshingano zo kurangiza imanza za jenoside zaburanishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda na Yugoslavia rwasubitse urubanza rwa Kabuga ku mpamvu z'uburwayi. Felicien Kabuga ubu ufite imyaka 91 y'amavuko yafatiwe i Paris mu Bufaransa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania haravugwa ubwiyongere bwa virusi itera sida. Umuryango Croix Rouge wita ku mbabare muri izo nkambi uvuga ko abantu hafi 36 bahitanwa n'iyo ndwara buri mwaka mu gihe abandura bagera ku 140. Inkuru y'umunyamakuru James Jovine i Tanzania. Ivyo bitigiri vyemezwa n'ishirahamwe ryita ku mbabare Croix Rouge rijeje ubuvuzi mu nkambi ya Nyarugusu. Yemeza ko igituma bitigiri by'abarwayi b'umugera sida bitera byiyongera mu nkambi za Nduta na Nyarugusu ariko utaronswa inyigisho zihagije mu kwirinda iyo ndwara. Ikindi nuko impunzi nta bukingirizo baronswa hamwe n'ubukene bw'imiti ugereranije n'abarwayi. Muganga mukuru mu nkambi ya Nyarugusu Max Chinga mu nama n'abanyamakuru kuri wa kane yemeje ko mu mwaka ushize w'2023 ibice 12 kwijana nibo bari banduye umugera wa sida, ariko uyu mwaka w'2024 abarwayi bariyongereye kugera ku bice 14 kwijana bagiye kwipimisha kwa muganga ku bushake bwabo. Gusa yemeza ko Croix Rouge iri mu migambi yo kongera ingufu mu ntumbero yo kugwanya no kugabanya ico kiza gihangayikishije abatari bake mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ukimwi au kwa kirefu upungufu wa kinga mwilini. Turababajiye kubona umugera wa sida utera wiyongera mu nkambi ya Nyarugusu. Hanini gituma nuko benshi baritayeho kujya kwa muganga kwipimisha, bigatuma bataronka inyigisho zijyanye no kwikingira iyo ndwara no gutegura inama zitandukanye mu ntumbero yo kwigisha bikwiye ibijyanye n'ikiza sida kirimo guhitana abatari bake. Uretse icyo kibazo cyo kutaronswa imiti ihagije n'inyigisho, hari n'ibindi bibazo biri mu mpunzi bitera ukwiyongera kw'iyo ndwara. Irya Amerika ryaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu. Aha zatubariye zimwe mu mpamvu zituma icyo kibazo gitera cyiyongera. Aha mu ikambi wumva umwana n'ahaba umwana w'umwigeme afise imyaka 10, 12, 13, 14, 15 yinjira mu kabari umwanya agombeye asohokera umwanya agombeye. Turetse kuvuga ati ni ibintu by'ibanga, biravugwa ko haba hariho n'inzu kumbure zikorerwamo ubuhumba mu nkambi zizwi kandi n'abajeje umutekano bazi, ariko bakabireka uko bakabifata nk'abatabibona. Ikigira kabiri nuko kugeza ubu mu ikambi hatera habigwirirana kandi ry'abana bakiri bato mugabo batiga nubwo atagikorwa kugira ngo ibintu nk'ivyo ntibibandanye. Abantu baba ngaha muri iyi kambi ya Nyarugusu harimo abamama benshi badafise abagabo basanzwe barapfakaye, abandi nabo baratanye n'abagabo babo. Rero mu gihe babayeho muri ubwo buzima baba bahendahenda ni benshi, baca baja muri izo ngeso. Kubw'izo mpamvu izo mpunzi zisaba amashirahamwe ajejwe igisata c'ubuvuzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu gutanga inyigisho zikwiye mu kwirinda
kwirinda uwo mugera, kuronsa impunzi ubukingirizo n'imiti ikwiye mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abandura n'abahitanwa n'iyo ndwara buri mwaka. Inyigisho ni nke cyane ku bijyanye n'ikidarohanya nganda sida. Nta himiriza, nta maseminari, nta manama, no kuvuga amashirahamwe asanzwe afasha impunzi, yabajeje ubuvuzi, yabajeje eka yose sanatekereje menga ntaco yinona ku bijyanye n'ico kidarohanya nganda sida. Rero turabona ko ico ari ikibazo kuko ingeso zirahana nyinshi. Cyane cyane nk'ayo mashirahamwe, ibiganiro kumbure by'ugwaruka n'inyigisho ni bike ntibishoboka, bivanye n'uko niyo bagize ngo biraba tuvyumva nka rimwe mu mwaka canke n'ibishoboke. Rero kumbure bene n'ubu buzima bw'aho abantu bahuriraho bavuye mu mihingo itandukanye, byasaba ko haba hariho inyigisho kumbure zishobora kubakebura no kuberekeza inzira bakwiye kwirindamwo kugira ngo ntibahure n'ivyo bibazo. Uretse ikiza ruhona nganda sida, ikibazo c'ubuvuzi muri rusange ni kimwe mu bibazo bihangayikishije impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania, mu gihe imfashanyo zigenewe impunzi zageze ziragabanywa ku rugero runini mu kiringo c'imyaka 3 ishize. Kuva mu gihugu ca Tanzania, James Jovini, kubwijwi rya Amerika. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tubibutse ko aya makuru n'ibindi biganiro byacu mushobora kongera kubyumva ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Amakuru yacu tuyakomereze ku makuru ajyanye n'amatora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibimenyetso bishya bigaragaza ko Ubushinwa, Irani n'Uburusiya bishishikariye kongera ingufu zabyo mu gutoba amatora azaba mu kwezi gutaha. Geoffrey Mutagoma adufitiye muri rambuye. Hakozwe ibyegeranyo bibiri ku bugenzuzi bw'umutekano w'ikoranabuhanga rya internet n'abashobora guhungabanya cyangwa kuvangira imikorere yaryo. Icya mbere cyakozwe n'ikigo cy'ikoranabuhanga cya Microsoft, ikindi gikorwa n'ikigo Recorded Future cyazobereye mu kurinda umutekano w'ikorerwa ku ikoranabuhanga rya internet. Ibyo byegeranyo byombi byerekanye ko umubare w'abantu bagaba ibitero by'ikoranabuhanga bituruka mu Burusiya, Ubushinwa na Iran ukomeza kwiyongera, bose bagamije guteza ingingimira ku buryo abaturage ba Amerika babona amatora mu gihe hasigaje ibyumweru 2 gusa. Ikigo cya Microsoft kivuga ko uruhare runini ruturuka ku bantu bafitanye isano n'Ubushinwa, abashakashatsi bita Spamouflage cyangwa Taizi Flood. Microsoft ivuga ko ibikorwa by'Ubushinwa bigamije kuvanga, noneho byaciye undi muvuno wo kwibasira biyamamariza ubuyobozi bw'ibanze n'abagize inteko ishinga amategeko. Microsoft yemeza ko kuva mu kwezi kwa 9 Ubushinwa bwibasiye abadepite bane bo mu ishyaka ry'abarepublikani bazwiho kunenga ubutegetsi bw'Uburusiya. Ambasade y'Ubushinwa i Washington yakanye ibivugwa na Microsoft ivuga ko amatora ya perezida muri Amerika hari igikorwa kireba abanyamerika. Avugana n'ijwi rya Amerika, Ambasaderi Liu Pengyu yongeye guhakana uruhare rw'Ubushinwa mu kwivanga mu bireba Amerika nk'uko akenshi Ubushinwa bukunze kubivuga. Ibigo Microsoft na Recorded Future byemeza ko Ubushinwa butari bwonyine muri ibi bikorwa. Ibyegeranyo by'ibi bigo byombi bivuga ko hari ibitero by'ikoranabuhanga rya internet bituruka mu Burusiya, abashakashatsi bita Operation Overload cyangwa Storm 1679, imvura y'umuhindo 1679 uhinduye ijambo kurindi mu Kinyarwanda. Recorded Future ivuga ko aba nabo bongera ibitero by'ikoranabuhanga bagaba cyane cyane bagendereye guteza uburakari n'akaduruvayo mu bihinduje ibitsina n'abakorana imibonano nabo babisangiye, bakabaha amakuru agamije guteza imvururu zishingiye ku ivangura. Microsoft ivuga ko bizarushaho mu minsi iri imbere ihamanya n'icyegeranyo cy'ikigo Recorded Future nacyo kibivuga uko. Iki cyegeranyo kivuga ko Uburusiya bukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano buzwi nka AI kwigana amajwi y'abanyamakuru bazwi muri Amerika bukayavugisha ubutumwa bugamije guteza umwiryane. Ikigo Microsoft cyemeza ko Ubushinwa bushobora kugera kuri bamwe mu bazatora bwifashishije urubuga X bushyiraho ubutumwa bwakuye ku rubuga rwa Telegram. Microsoft ivuga ko video zicuzwe muri ubu buryo zakuwe kuri Telegram zigashyirwa kuri X zarebwe cyane kurusha izo kuri Telegram. Ibiro by'umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi ku rwego rw'igihugu muri Amerika byemeza ko Uburusiya, Iran n'Ubushinwa bikomeje umugambi wo guteza amacakubiri mu banyamerika no gutuma batakaza icyizere mu nzego zabo za demokarasi. Abayobozi b'inzego z'ubutasi muri Amerika bavuga ko Uburusiya bukora uko bushoboye ngo bwongere amahirwe ya Donald Trump, umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani, gutsinda amatora, mu gihe bivugwa ko Iran yo ishaka ko umudemokrati Kamala Harris ari we utsinda amatora.
Tugume mu matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu usigaje ibyumweru bibiri, ni ukuvuga iminsi 12 gusa. Ariko abaturage amamiliyoni bemeza ko batarafata icyemezo ko bazahitamo hagati ya kandida w'abademokrate Vice Perezida wa Repubulika Kamala Harris na kandida w'abarepublikani wahoze ari Perezida wa Repubulika Donald Trump. Ibyo nibyo turebera hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora yo muri uyu mwaka. Iby'uyu munsi twabiteguriwe na Thomas Kamirindi. Nubwo umunsi wa nyuma w'amatora wegereje cyane, ibipimo bya politiki byerekana ko ku baturage bagera kuri miliyoni 244 bari mu kigero cyo gutora, 3%, ni ukuvuga abaturage byibura miliyoni 7,320 batarafata icyemezo kuri kandida bazahitamo. Umushakashatsi John Johnson wo muri kaminuza yigenga y'abayezuwiti yitwa Marquette iri mu mujyi wa Milwaukee muri leta ya Wisconsin yabisobanuriye Ijwi ry'Amerika ku buryo bubiri. Abenshi mu bashobora gutora ntibarabyitaho. Iyo rero ubabajije uwo bazaha ijwi ryabo, bashobora gusubiza ko batarafata icyemezo. Ikindi, abaturage bo mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu bo bashobora kuba bafite ingingimira zo kwerura uwo bazatora. Abashakashatsi basobanura ariko ko atari izo mpamvu zonyine gusa, bityo abaturage bamwe bafite impungenge ko Trump aramutse atowe yazahonyora amategeko agateza n'akaduruvayo. Abandi nabo basanga Kamala Harris adafite ubunararibonye buhagije. Uko biri kose, inzobere mu bya siyanse za politiki Tatishen Teta wigisha muri kaminuza ya leta ya Massachusetts, University of Massachusetts Amherst, yemeza ko bigenda bihinduka. The population of the undecided voter is shrinking, and it shrinks with each day. Abatarafata icyemezo baragenda bagabanuka buri munsi. Abenshi bazaba barangije kumenya uwo bazatora mbere y'itariki ya nyuma. Ariko bizaterwa nuko ishyaka ry'abademokrate n'ishyaka ry'abarepublikani rizabashishikariza gutora muri aya matora abakandida bombi begeranye cyane mu majwi. In what is likely going to be an extremely close election. Hagati aho, ikigo cy'ubushakashatsi ku matora cya kaminuza ya leta ya Florida kivuga ko kugeza ejo kuwa gatatu abaturage barenga miliyoni 22 bari bamaze gutora. Nabo muri leta 34 kuri 50 zigize igihugu zashyizeho uburyo bwo gutora hakiri kare. Guhera kuri uyu wa kane, izindi leta 7 n'umurwa mukuru w'igihugu Washington District of Columbia zirakurikiraho kugera kuwa gatatu w'icyumweru gitaha tariki ya 30. Abaturage bamwe bajya ku biro by'itora, abandi batora banyujije impapuro zabo mu iposta. Ariko amajwi yabo ntashobora gutangazwa mbere y'itariki ya 5 y'ukwezi gutaha. Nk'uko rero mumaze kubyumva, hasigaye iminsi 12 gusa ngo amatora ategerejwe hano muri Amerika akorwe. Nubwo muri leta zimwe na zimwe amatora yatangiye nk'uko Thomas yabivugaga, umunsi wa nyuma wo gutora ni ku itariki ya 5 ukwezi gutaha kwa 11. Nshuti muduteze amatwi, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ariko mbere y'uko dutandukanaho, tubabwire ko mu Burundi amazi y'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi yarenze inkombe, abangamiye ubuzima bw'abantu babyegereye. Muri Mozambique, komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje burundu kuri uyu wa kane ibyavuye mu matora yateje ibibazo yo ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa 10. Ivuga ko Daniel Chapo, kandida w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi, ariwe watsindiye umwanya w'uwo mukuru w'igihugu. Abarwanyi ba Kiislamu barwanira muri Burkina Faso baba barimo gukoresha mu ibanga ibice by'amajyaruguru ya Ghana mu kubika intwaro n'ibikoresho harimo n'ibyo mu buvuzi kugira ngo babashe gukomeza ibitero byabo nk'inyeshyamba. Ahandi twababwiye ko polisi yo muri Espagne kuri uyu wa kane yavuze ko yashenye umuhora bikekwa ko abimukira 70 b'abanyasiriya n'abanyarigeria binjiriyemo mu buryo butemewe na mategeko. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
tubashimire cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi ry'Amerika. Dushimire Engineer Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya 5 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Eder Rwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza.